ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ভয়েস ᱥᱮ ভয়েস চেঞ্জ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱵᱩᱡᱟ ᱛᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱡᱽ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ভয়েস ᱥᱮ ভয়েস চেঞ্জ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱨᱚᱱᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱯᱟর্টস অফ স্পিচ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ভয়েস ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ तो पोइलो तेगे बारिया सेंटेंस से इयतिन मेन ताबोना पोइलो दो नोआ कना सारजम पुथी पढ़ावा दोसर दो सारजम दारायते पुथी पढ़ाव उनागे इंग्रेजी तिन ओले ताबोना सारजम reads the book दोसर जान मेन केदा सारजम दारायते पुथी पढ़ाव हुआ ओना ओलेदा the book is read by सारजम तो नोडे नेल ताबन पे नोआ पोइलो और दोसर नाकिन बारिया सेंटेंस से बारिया इयत रेना मेनेट तो मिट गया मेनखान नोआ मेनेट सदर लगी नोडे भार्ब रेना जा भेगार भेगार रूप सदर होई कना नोआ के वॉइस तो ताले मिट कथा चे बोलिए ये वॉइस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच शोज whether the subject acts or is acted upon ओनागे नोडे कोले तबोना वॉइस is the form of the verb which shows whether the subject acts or is acted upon तले ñel tabon te जे वॉइस दो होय कना भार्ब रेना ओना फॉर्म जहां ते दो नोवा बुझेआ जे सेंटेंस इयत रे जहां सब्जेक्ट मेना ओना सब्जेक्ट आजे कामी कना से ओना सब्जेक्ट दारायते कामी हुयो कना नोवा के बुझ के तबोना नोया ता अब बो ñela जे तिना लेकाना वॉइस मेना वॉइस तो बार रकम वॉइस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ओना छाड़ा अब क्वासी पैसिव बो नेला एनखान ओना तो टाइम तो तुलो जोखाया नितो बो नेल लगे जे एक्टिव और पैसिव नोआ किन बारिया मुद्रे ओका लेका ते उच्चार नचाव हुआ ओना ना उन अरि ओका लेका देबो नेल लगे मी तो होय कना एक्टिव वॉइस दोसर दो पैसिव वॉइस आदो नोआ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ओका दो एक्टिव कना ओका दो पैसिव कना नोआ ते बो नेल लगे एक्टिव वॉइस दो ओना कना when the subject acts the verb is active माने verb दो उन रे एक्टिव कना जखन सब्जेक्ट आजे कामी कना दोसर जाबो द पैसिव वॉइस माने कना when the subject is acted upon उन दो ओना verb दो हुयो कना पैसिव माने सब्जेक्ट आज दो आय कमी आज दाराय ते कमी हुयो कना नोवा बुझिदा तले एक्टिव और पैसिव बुझ किदा ओका लेका एक्टिव ओका लेका पैसिव होइना नितो दो अब नेला नोवा एक्टिव पैसिव तला रे ओका लेका उच्चार नचाव हुआ से मेटन वॉइस कोन आरटा वॉइस रे चिकते चेंज होआ तेबो नेल लगे नोडे लई तोरा लागती कना जे एक्टिव कोन पैसिव उच्चार रे जहां अन अरे मेना जहां नियम को मेना नोवा अब नेल लगे पहिलो तो अब नेला जे एक्टिव वॉइस रेना ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस रे दो सब्जेक्ट लेका हिजुआ
the object in the active voice becomes subject in the passive voice. ona chhara active voice rena jaha subject bo nyela ona do passive voice redo object wa ona lahare by preposition boisega. The subject in active voice becomes object in passive voice, generally preceded by preposition by. ona begor ho jaha abo verb bo nyama ona verb do past participle form re change hoga. The verb is changed in past participle form. ona begor ho bibhar na ode ব্যবহার mena ona ko nyel lege da. tale enar re jaha sentence in all leda noda lay tora lakti kana je tense bo nyel kada aima tense rena aima lekan voice change hoga. tehin do simple present se present indefinite tense rena abo voice change bon nyela. le enan jaha simple present rena metang daika nyem leda sarjom reads the book. node nyel tabon pe noa sentence no ayat re abo subject oka kan tabona sarjom do subject kan tabona. read noa do verb kan tabona. the book noa do object bo nyam kida. tale active kon passive re ucchar rena jaha ari je active re jaha object mena ona do passive re subject wa. tale poilo ri ol lage the book. ado noa do simple present se present indefinite kana node do be verb na apa kom laga am is abo bo badaya node do the book is boise is. ona begor node verb jaha main verb the verb is change in past participle form. read verb na participle form read wa bo badaya kada tale node read bo kol laga. ona begor jaha bo badaya je active voice na subject do passive voice re object ona lahare ikea ta by preposition laga. to node lay tora lakti kana je sara ghari je by boise ona do bang tayam do abo nyela node aro aima lekan preposition boise to boise with boise ona do tayam de ona daikal kata abo padawa ta node kitu to nyel lage by sarjo. ta node ka nyel kita puna no do simple present se present indefinite rena active voice kon present passive voice re agu rena unari to node ko nyel kida no do active voice re no do the book is read by sarjom no do passive voice. tale tehin jaha bo nyel kida simple present tense rena voice change ona saute aro aima present continuous present perfect onka ga past onka ga future abo nyela dosar class re ma tale tehin da niya